Da li možete da nam kažete šta je osteoporoza? Osteoporoza je sistemsko oboljenje skeleta koje dovodi do smanjenja koštane gustine. Naše kosti postaju slabe, krte i podložne prelomima. Kako izgleda dijagnostika osteoporoze? Osteoporoza se danas može dijagnostikovati prilično jednostavno, odnosno kao DEXA pregled. DEXA pregled je kratak, bezbolan, za njega nije potrebna nikakva priprema i izlaganje zračenju je minimalno, tako da ovaj pregled mogu obaviti i deca bez ograničenja. Kome preporučujete da uradi DEXA pregled i dijagnostiku? Po preporukama to su svi stariji od 65 godina, sve žene u menopauzi, sve žene koje su tokom života imale poremećaj menstrualnih ciklusa, sve žene koje se leče ili su lečene od karcinoma dojke, muškarci koji se leče od karcinoma prostate, sva lica koja koriste kortikosteroide, sve osobe koje imaju pozitivnu porodičnu istoriju na osteoporozu, sve osobe sa niskim indeksom telesne mase, osobe koje su prisutne štetne navike kao što su pušenje i prekomerna upotreba alkohola, fizički neaktivne osobe, osobe koje imaju nedostatak vitamina D, osobe koje boluju od tipa 1 šećerne bolesti, od reumatoidnog artritisa, od bolesti štitaste žlezde, bolesti paraštitaste žlezde, bolesti jetre, bubrega, bolesti gastrointestinalnog trakta, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, celijakija i sl.